maru oiba pau airport yauna border area singda ahen ba checking thorang lokhat naba ya thangpi kre haina chief minister N Biren na phongdokre police na manpack ke khongjang loi sing fagat pa horakle wangjing da national highway 102 thingkre Pulwama terror attack yaning da phongdok tuna BJP Manipur Pradesh na wakan mifam chathakre amadi lairabagi pankhai makhada laiba imung kaya lainga kiana layengi khudong chaba amata fangdana ngasi suwana punsi lenba thengnari Krumzari Times of Manipur News miyeng dabiri ba mayam puno magpu ASHAPRIYA na taram nokchari amasung pau sandok na pizari airport yauna tongan ba police station amadi border area da ahen ba cheksin thorang lokhat na ba yathangpi kre haina chief minister N Biren na phongdokre wafam asing asi khumalampak ta leiba indoor stadium da ain kaina pusilai haiba Nepali nupa nupi chamaga maudra mapan Nepal authority da khusina baga mari leina na phongdokhibani Thauram maduda Manipur Sarkar gi Social Welfare Department, Manipur Police, Nepal Embassy amadi official kayana saruk yaki. Human trafficking ni haina chingnaningai oiba mawongda pusilakiba Nepali nupa nupi sing adugi mari leinaba chesa sing ningthina yengsileba matungda Nepal Embassy da khusinaki. Chief Minister na haikibada Manipur amasung India gi oinadi khwaidagi chawba human rescue amani. Atopa laibak singda taramba human trafficking gi pau ngasi state asida thoglakpasi yamna laibak thibani Manipur Police NGO yauna social welfare gi miyoi singna matam jana makhoi sing asibu kalhoba ngamba asi yamna laibak fabani asigumba thodog asi matungda thoktanaba sarkar asina border area yauna mikup na home sing na leinanaba yathangpi khre haiki and I am really glad and thanks to the Almighty God for giving us a chance to save the life of the many innocent girls, women, boys. So I really thanks and I want to appeal through this medium that all the police checkposts might be in the airport, might be in the border areas of the state or the border area of the country, we should be very alert, so that we can save such innocent peoples from trafficking to the abroad or somewhere. Hiramasiga mari lainana Nepal Embassy gi Councillor Prakash Adhikari na laibak thibo thogdokasi matau karam na thokibano haibadu Nepal government na yengsilagani matam chana Manipur Sarkar na pau pibirakpagi damak ngamkhai leitana thagatpa phongdoraki haiki. We are so much happy that the Manipur government provided the service to us in terms of our nationals, how they are kept in different shelter homes. We are so much happy how they manage this in a very crucial time. In a short period, 179 people can be managed. It's difficult. Everyone knows. Even the government has took very good initiation. The Manipur government took a very good initiation, and they managed to keep all these people in a happily. Ngarang Manipur lenga ka manpack ke maru oiba luchingba singa Chief Minister N Biren gi Bangaloda faminaduna wari sanakraba matung Citizenship Amendment Bill Rajya Sabha da pass toba yaroi haiduna manpack ke lamjing makhada Manipur da khongjang changsilakiba khongjang noi sing Manipur Police na koiti thiduna fagat pahorakle manpack ke lamjing makhada Thobal District ke Wangjing area da khongjang changsin bada yaukiba khongjang loi amasu ngasi nongalamdai Thobal Police Station amayumdagi fakre Police na fajan kraba manpack ke khongjang loi adudi lamding nasikhong lekai dagi laikhidraba thangjam shyamo gi machanupa Charles Thangjam chahi kunthra mari ni Charles fajan khibaga mari leinana ngasi ayu angan badagi miyam thoglaktuna CAB gi khongjang changsil liba sing fajan ba yaningde condition yaudana thoboda thador o haiduna Wangjingda National Highway 102 Imphal More lambi thingkhre
lambi thingbada saruk yakhibi S konikana haikibada manpack ki lamjing makhada CAB gi khongjang changsin khiba singbu fagalakba haibasi yamna laibak thibani fazin khiba Charles thangjam athubada condition amata yaudana thadoktragadi manpack ki luchingba singa khusam naraga ahenba khongjang kayama changsilagani haiki Manpack ki makhada kepti mayok ta khong jang jaluba miwe ma thangjam Charles soba ei kun thanga suba miwe ma ngasi mayumdagi pharga pupre ma gasi kari damakta phari bano maram puthokpiu maram di mahagasi phaba targati Manpack ki makhada khong jang jaluba khoi singasi mathang mathang phara ka doribra akhoi yumda leiba ngamdre maram aduna masi phari bagi maram thuna puthokpiu masi puthokta targati akan khong jang selakani aduga men koina sing makhada banena lawre BJP na milasi pasta hauta bagi akhoi da mathang mathang laman khumibra base akoi thamoida akiba phawre ningsing bayabadi Manpack ke lamjing makhada wangjing area da CAB gi khongjang changsin khiba singna wangjing tentha kendra gi MLA paunam brozen gi yumda thomjin bagal loinana MLA gi hanagi mayum oiramba hojikna BJP wangjing tentha mandal gi office ta Manpack ke khongjang loi singna nungna thajilubagi thodoksu leikrabani ngasi changsin khiba lambi thingbagi khongjang aduda personal oina attempt tobiganu CAB pass tawdana ba changsin khiba khongjang loi sing thiraga phaba yaningde amasung CAB changsin khiba ihawasi lanai nate haiba play card sing su sizinaki Nakalamoromda lamding nasikong laikai degi Sri Thangjam Charles Singh bu ngarang Thobal police na fakhibaga MLA Sri Paunam Brozen Singaga karigumba hiram amatada mari leinade hairakli lamding gi ima ibel naharol kayana CAB gi ihau manungda MLA gi yumda khongjang changsiliba kangbuna MLA unage haiduna lakhi matamduda MLA di Delhi da CAB gi ihau gi matangda center gi luching basing unabagi laikhidaba oibana unakhide tungda kanasu lainatraba wangjing bazar da laiba MLA gi yumda nung kaya thajinduna thongnau kaya thugairamkhi loinana vara sandokpa dukanda nung thomjinba wangjing tentha mandal gi BJP gi office so fakaiduna office ki pot chai khaiba mai thaba office ki sign board chingtharaga mai thaba na chigba kaya tawramkhi pumnamak oiduna su ngasi fawbada MLA P Brozen na hiramasi gi matangda ngasi fawba kanada su report tawba leite miyam gi ihogda tawkhibani khanna ngasi fawba leiri maram sina marik chumba I pau khangdana social media da upload pangtawda tawba amadi MLA gi ming pangpak tapaksin bagi thawong sing asi makhata na tawbidanaba mari leinaba pumnamakta MLA Brozen gi maikaidagi appeal tawrakli thasi gi tara mari da Jammu amadi Kashmir gi Pulwama district ta thokiba laibak thiba thodokta Bharat ki CRPF ki lanmi nifu mari laikhidaba tamthiraba thodok adubo yaningdaba fongdoktuna ngasi BJP Manipur Pradesh na wakat mifam chathakre Kaisampata laiba Manipur State Central Library mamangda chathakiba wakat mifam aduda MLA party gi luchingba tongan ba sel gi luchingba amadi thaumi singna saruk yakhi wakan mifam adu gi matangda BJP Manipur Pradesh ki wangang loi Professor S Tiken na Bharat lanmi gi mathakta chathakiba tamthiraba terror attack adu malem gi miyam na yaningda ba fongdorakli state asina su laikhidraba lanmi singi damakta awaba fongdokpa amadi ikai khulnaba utli makhoi gi imung manung gi awabada party asina saruk yari haiki contempt of a national program amagi saruk amoina BJP Manipur Pradesh na koigi office amang sidai seda dugumba mihad adugi mayokta adu koina masigi damakta protest ma sit-in protest ma amna peaceful oiba mong da pangthoktana masina signal ma sigma tabasi matungda amukan tawtana ba aduga all communities singta sigumba achauba koigi tawhaidaba tawroidaba terrorist ki thabagase Sabsana Tena Gadabagi period to Saruk Amasuina, Koimasi sit in protest Paktok 7. Yamnatang na thokba thodok amada loina biamadi machanupagi haksangi anaba amana maram oiduna ngasidi makhoi animak mit udrabamioi haibadu oire pokpada karimata tawdana taibangi fazaba kaya uramba mama macha anina mit tanglaba punsi amada hinglabada mapa oiriba laistram vasantna mahaki loina bi amadi machanupagi damak layengnaba Manipur sarkar dagi mateng nirakli hiramasigi matangda report ama Laisram Basan Amadi Mahaki Loinabi Thoivi Hingnanabagi Landfamda Amadi Nungsiraba Masa Ahum Mi Oinanaba Infanda Laktuna Sentanki Bishnupur District ki Manung Sanna Leiba Chaire Lengang da Leiba Laisam Basan Ngasidi Fifam Sadraba Punsi Ama Oire Loinabi Amadi Mahaki Masanupa Hanati Karisu Tauramde
अदुबु थोइबी हौखिबा सही 2014 दगी नारक्तुना लायिंगनबा होनरी ngai सैरक्ता मसानुपा रोशन अमुक नारक्तुना ngасidi मखोय अनि मिट उद्रबा पुंसी अमदा वाना लैरी वाबदी याम वारे अदुना ngасagi हाइबम खंगदी है सीग्र सिरबाव खालेबा हाइबम खंगदबनी अदैदि ngасagi मासी उपाय लेतना हाउसकी ओक्टोर माजो चलगा हारे तमो इजाजी लखथो गमद्रे अंत लखथो पिउ खुपिउ हादना हाय कानसिदा मान लखथो पिरे अदुगा युमदा तंबकाना ngасagi हिदाक नुदाकी प्रॉब्लम अमा मोरसु लेकाइना तुम घर कर दी आइगी दमक पांगबेरे लायिंगनबा होनबदा लैननबा युम इंखोन योनखिबदगी लैफम लैत्रबा बसन लैकाई मियामना पीबा लम अमदा मियामना साबीबा खांगपोक अमदा पुंसी लेली महाकी नुंगसिरबा मसानुपी अनि रोसिबिना अमदी रोजितागी तुंगी पुंसिगी खनबदा लाइमन ओइरी अमरोमदा मित तांगलबा नासु ताद्रबा महाकी लोइनबी अमदी ममित उखिद्रबा मसानुपागी होनबदा असुकी मतिक अवाब ओइरी ममासु ममित उदबा मासु मुउरुक्तबा अदि इसासिंगसि लाइक तंबा ngamhalaktre लाइक तंबा ngamdabadai इनाउसिंगसिना लाओ युमदा लाओ एदना युमदा कुमदरे खोय युमदा कुमदरकान हौति युमदा लैरिसिनि सरकारगी माइगैदगी अइना पामजबदी लौखटपा याबा पांगबा याबा मतेंग खरा पांगबियो हैदना कैसु खंगजदबनी खोयदे अदुना कई करीनो खरा अथुबा मतमदा पांगबियो हैदना सरकारगी माइगैदगी हाइजरे क्लास 10 थाननबा थौरांग तौरिबा रोशनना महाकी हक्सांग सुमाइना ओइरंबा नत्ते महाकी मिट उद्रिबसी लायिंगदुना फहनिंगी मही मसिंग मखा ताना तंबा पामी हाइना पुंगनिंग नुंगसिना फोंदोरकी सुबदगी मिचे डॉक्टर अहामदि मोय खेचे हाय खेत पजेदा पैसा दो लैतब्रिना आइना खेत पदि ngamgid इमानो या मरक्तगी आइना मिन उद्रे लैजे थामांग अमुक सुर मोइन फोन दे दम तौबिरे आइना दि मैं मरक्त याउदे ngamदब के कुशले मखोइगी ओइरिबा इमुंगी फिवम अपोक्पी अमदी महाकी पुंसिगी खनबदा यामना वाई चीफ मिनिस्टरना अवाबसी अमुक्ता उबिदुना मतिंग अमुक्ता पांगबियु अमदी लायिंगबियु हाइखी लैतलारे खंगबा ऑनरेबल सीएमना आइबु डॉक्टर दा अमतंग पुबिदुना लायिंगबिरदि पुंसिगी काउजरो सारो लाइबंगना ओइखिबा लाइसम बसनगी इमुंग ngасidi yengbada asuki matik pungning nungsiningai oire करीसु खंगजद्रिबा बसनगी नुंगसिरबा मसानुपी अनिना अपोक्पी ममागी अमदी मबुंगी सेवा तौरी साना थकनबा थोंग थाकपगी थबकसु माइपुनरी इमुंग अदुना सरकारगी ओइबा अना लायेंगी खुदोंग साबा अमता फंगदना लेकाइना येंगबिरकपा खरना हिंगली पुक्सेन चाउरबसिंग अमदी सरकार असना मतेंग खरदा ओइरबसु पांगबिरकनी हाइबगी थासबा बसनगी थमोइदा लैहौरी महाकी वाखंद पोगलिबा असिमक सरकारगी अमसु मरी लेनबसिंगना करियुंबा खरदंग मतेंग पांगबिरगदी हाइरिबा युमसी खरद ओइरबसु मतेंग फंगनी हाइबगी थाजबा लाइसम बसंगी थमोइदा लैहौरी कैमरा पर्सन रोशन के लोइनना पाउदमजरिबा वीडियो जर्नलिस्ट नवकुमार खाउपम टाइम्स ऑफ मणिपुर इसाना इसाबु थबक पिजदुना सेंथोक लंबी हेंगत हन्नबगी पांदमदा नुपी सिंगी ओइबा खननैनबा मिफम अमा ngarang चाइरेन लेंगांग ताबी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे लमदम मदुगी नुपी सिंगना मपुंग ओइना सिनबा थौरम मदुदा मणिपुर सरकार गी एडवाइजर टू सीएम सु ओइरिबा लाकदौरिबा लोक सभा गी मिखलदा मिरेप ओइननबा थौरांग तौरिबा डॉक्टर आर.के. रंजन बीजेपी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एल कामनी VJYM इम्फाल ईस्ट की प्रेसिडेंट लोइटोंगबम जापान अमदी मसक नाइबा मियोय कयाना सरुक याखी लमदम मदोंगी नुपी कयाना सरुक याखिबा खननैनबा दुदा डॉक्टर आर.के. रंजनना इसागी सेमिटलोन दा अहोंगबा पुरकनबा अखोइना सुबगी हैनबी थमननबा होनसी मफम असिदा फिसा लोनसा तौननबा सेंटर अमा अथुबदा हांगदोकनबा थौरांग तौरगनी हाइखी तुंगदा मियामगा लोइनना चाइरेन लेंगांगदा फिबम चादना लैबा लाइश्रम बसंत के युमदा चतुना अंगंबा मतेंग सु पांगखी
मधुदा डॉक्टर आर.के. रंजन न फिबम चादना लैरिबा वसन की युम साननबा हेल्थ कार्ड अमदी राशन कार्ड न चिंगबा दरकार ओइबा सिंग पीनबा मरी लेनबा सिंगदा हाइरगनी हाइखि कोई बीजेपी की लैरिबा सोशल वेलफेयर स्कीम मैम सिंग मखादा हाउसिंग की खंगदे अदुगा लैकाई सिग लम सिगी कंसर्न एमएलए ऑनरेबल एमएलए अखोई की तामोबीरा ग तानरगा युम साबगी ओइरो अदुगा रेशन कार्ड की ओइरो चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगमांग ओइरो मसी अखोई फंगनजनबा अथुबो मतमदा ऑनरेबल एमएलए ग तानजरगा अखोई थुना सिंजगे न खंजरी पाउगी मरथना तेन ब्रेक अमतंग लौजरी फर्नीचर इंडस्ट्री दा चाही तरा मंगा हैन एक्सपीरियंस लेरबा मोबाइल फर्नीचर ngasi manipur da चाही मरी मपुंग फाना रिटेल स्टोर्स अनि न मियाम की सेवा पिजरी मियाम सर्विस वर्टिकल सिंग असिगी खुदोंग चाव लोबियु ngasi muk lengchin biroksi मोबाइल फर्नीचर कोआकेटेल नियर इंफॉल प्रोडक्ट्स मणिपुर दा इहान हानगोइन हांगसबा ग्रीन कैन इंडस्ट्रीज मसीदा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स अमदी बेकरी आइटम मखल सुना फंगिरगनी. We're very thankful for Green Cane Industries and what they have done for us so far. So together, we think Green Cane Industries is the best. We believe in the service of Green Cane Industries. Green Cane Industries is the best. And Green Cane Industries is the best. Green Cane Industries gi after sales services si amna pending our entrepreneurs sing Green Cane Industries that depend over yani habise ku thajin. We trust on the Green Cane Industry. Green Cane Industry is the best. We love the quality of Green Cane Industry. Green Cane Industries is the best. Green Cane Industries is the best. Agum so mutang lengchin birakuna apupa marol dikamakta tanabiu aikoi gi address Green Cane Industries Mahangum Lekai SBI ATM building. Green Cane Industries for better baking. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. पांथोइबी एम्ब्रॉयडरी दा हौजिक मियामना यामना पामनरिबा टॉप ब्लाउज फनेक सेंगाव पोरलोय अमदी कांखल न चिंगबा लुहोंगबदा चंगबा खुदिंगमक अमदी नुपी ओइबी सिंगी अकेमौगी पोटलम खुदिंगमक अहोंगबा ममलदा फंगबिरगनी लोइनना ऑर्डर सु लग्जरी लेंगसिन बिरओ ngasimak पांथोइबी एम्ब्रॉयडरी सगोलबन खमनाम बाजार ऑपोजिट ओरिएंटल कॉलेज इम्फाल कॉन्टैक्ट नंबर 7005402267 ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुका हना तराम नोकचरी पाउ मखा ताना पिजरी अथौबा मपारी किसन टोकेन अमदी राजेन लेखिदबगी तरारक सुबा कुमोन थौरम ngasi मपारी निंगसिंगोल दा पांगथोखरे मनिल नसिंदुना पांगथोकपा थौरम अदुदा मनिल गी चेयरमैन एस टिकेंद्रजीत अमदी रिटायर्ड IAS के राधा कुमार ना थौरम मपु ओइना सरुक याखि अयु अंगन बदगी हौना निंगसिंग कोल असिदा लैबा अथौबा अहुम गी खुबमदा मियामना हैकल लगत तमदुना इकाई खुमनबो उठखि रूप राकी सैसकलोई सिंगना निंगसिंग इसैसु खुदोल तमखि मणिपुर की तोंगान तोंगान CSO इमा लुचिंगबी अमदी लैखिद्रब सिंगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना सरुक याखि थौरम मदुगी मतांगदा मनिल गी लुचिंगबा वाई कपूरना मियोय बाबू मिनुंगसी लैतना हाटखिबा लुचिंगबा अहुम असिबु ngasi फावबा मियामना निंगसिंगली मनिल ना निंगसिंग थौरम असिगा मरी लैना अचेपा वासक अमा लौरगनी अथौबा अहुमना मियामदा पिरंबा अचुंबा वाखलोन अदु ngasi फावबा निंगसिंगनरी हाइखि सही तरह असिदा अवाबा नुंगाइबा फजबा अथीबा सेथेंग कया अखोई उजरबा मतुंगदा ngasi अखोइना डिक्लेरेशन अमसु ngasi मिफम असिदा थमजगनी फेब्रुवारी की तांग 13 इंग्लिश सिंगनी का सुमना मापल दा थोखिबा NSN IM की तमथीरबा लौतुनबा मिहाता थवाई पिखम नखरबा अथौबा मपारी अहुमना लौखिबा अचेतपा वखलोन अदुगी ममी अदु ngasisu lamdam asigi miyam da tari haibasmadi lengba yadraba wafamni Catholic school singda threat tawba amadi thasigi tara mari gi ayukta Singzamai police station gi manung chanba Kanchipur da leiba Catholic school da bom thamjilambagi thodoktam nakoina na chenaba ain na thingkraba lalholup KCP People's War Group ki kaderama ngarang Imphal West Commando gi kangbu amana North AOC da leiba Ras Bedi City mamang dagi fare
फारब मियोय अदुदी उरिपो कब्राबम लेकाइदगी हौजिक हौजिकना खोयाथोंगदा लैबा सनबम गुनजित मंगांग एलाइस ngongo chahi nifunithoi apokpa sanabam double-jit kawe पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंगेना इम्फाल वेस्ट की नॉर्थ एओसी की अकोइबदा आइन नयादबा लालहौलुप केसीपी पीपल्स वार ग्रुप की ओरंबा याय हाइना चिंगनबा मियोय अमा लेरे हाइबा अककनबा पाउ म फंगबदगी इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएच कृष्ण तोमीना लुचिंगबा टीम अमना ngarang numit yung mamatong pung amaga makhairom tarakpa duwaida mafam aduda changsinduना अचत अवोंगसिंग फ्रिस्किंग अमसुंग चेकिंग चथबदा फाबनी मियोय असिगी मथक्ता वहंग पाहुंग तौबदा महाक मासामा केसीपी पीपल्स वार ग्रुप की मरु ओइबा थौगाई पुबा मियोय अमनी हाइबा खंगबा ngamखि महाक हौखिबा चही लिसिंग अनि तरा तरेता लुप असिगी सेल्फ स्टाइल फाइनेंस सेक्रेटरी थोई लुवांग कौबा अमगी मखादा लुप असिदा याउखिबनी महाके याथंग मखादा इम्फालदा लैबा कैथोलिक स्कूल सिंगदा महिरोई कुन कुन मिंग चन्नबगी कोटा पीगदबनी हाइना कैथोलिक स्कूल सिंगदा किहनबगी थबक चथकी अमदी थासिकी तरामरी की अयुक्ता कांचीपुरदा लैबा कैथोलिक स्कूल दा बॉम थमजिलंबगी थौदोक अदु केसीपी पीपल्स वार ग्रुप की कैडर सिंगना चथखिबनी हाइबसु खंगबा ngamखि मियोय सिंग असिदगी सैमसंग स्मार्टफोन अमा MI Redmi 5A headset अमा एयरटेल की सिम अमा वोडाफोन की सिम अमागा रिकवर तौखि फारब मियोय असि फागलब पोलम सिंगा कोनाना इम्फाल पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइदि हंदक मरंग मफम कयादा बोम थमनम्बा अमदी बोम लंगसिलंबगी थौदो कया तोइना चथरकलिबा सिगी येंगलगा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना लौखलकपा चेकसिंग थौरांगी सरुक अमा ओइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएच कृष्ण तोम्बीगी मिटिंग मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो बाजार यूनिट ना सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा थांगाल कैथेल की अलुगली धर्मशाला अमदी रूप महल टेंग लंबी एरियादा पाक सनथी बहुंबगी थबक चथखरे अयुक पुंग 8 यांखैदगी 9 मिनिट 30 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा पुन्ना मियोय 8 का निफु निपान मसागी सक्ताक चे पुथोखंदना वेरिफिकेशन चथकी मदुदा मसागी मतिक चाबा सक्ताक चे पुथोकपा ngamdaba मियोय कुनिथोय मखाताना वहंग पाहंग चथनबगी दमक सिटी पुलिस ता सिनखि सगोलबन केंद्र की MLA RK इमोना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा सगोलबन कुराव मखोंग लैकाइदा कुराव मखोंग यूनाइटेड क्लब की अनौबा ऑफिस बिल्डिंग साननबा उरेप उयुंग तमख्रे ngasi पांगथोकिबा थौरम अदुदा सगोलबन कुराव मखोंग लैकाइगी अहल लमन मैरा पाइबी नहारोल अमदी क्लब की थौपुबा सिंगना सरुक याखि अथोइबा मिथुंगलेन की ओइबा वारोल पीरदुना MLA RK इमोना लम मरंग काइना लैतबना बिल्डिंग असि मथक मखा ओइना सादुना लम मंगहंदनबा होनसी बिल्डिंग असि अथुबा मतमदा लोइसिनबा होनबदा महाक की माइकैदगी अंगंबा मतेंग पांगनी तुंगदसु लेकाय असिगे चौखत थौरांगी ओइबा थबक सिंग पाइखतपदा महाक पुसु सरुक याहनबियु हाइखि सुगुम्बा मल्टी स्टोरी क्लब बिल्डिंग सिगी ngasi फाउंडेशन सोन युंगिबा मथक मखा मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अमा लिंगतपा दरकार ताबा यामना तंगाय फदना मसी मिनिमम अखोय दरकार ताबनिना मसी सेमदबा यादे हाइदना अयामबा अखोयना चंगबसी मथक मखा सारपसिना पैसासु हेन चंगद हेले चुमनगी क्लब बिल्डिंग अमा साबसी लाख 35 कुन अदुम कोनबा ngami कम्युनिटी ओलम सारसु लाख 30 गाना अदुम कोनबा ngami अदुबु मल्टी स्टोरी हेक यारकपदा साथ हैबम यारकपनिना स्ट्रक्चर अमा लिंगलक मतमदा लाख 50 हुंफु ते यौवे अदुना मदुगी सु खो येंगदबदी यादे सगोलबन तेरा अमुदोन अखाम लेकाई वेलफेयर क्लब की नौना साबा जुबली हॉल ngarang salai gi chairman narengbam samarjit na miyam da khusinakre salai na achangba sentham putoktuna saba jubilee hall miyam da khusinabagi thoram aduda samarjit na lamdam asida apun bahaiba kholaw asi wahai khakta da lakpugum tawre masida lamdam asida lairiba club singna apun bagi wakalon adu mayek sengna puthokna ba honasi haiki याइबी ममी टाइवंग फिल्म ना अहुम सुबो ओइना पुथोकदबा मणिपुर डिजिटल फीचर फिल्म आईगी गेट पास की याइफा थौनी थौरम ngasi इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना लैबा यारिपोप टॉप चिंगथागी इनामुंग पार्क ता पांगथोखरे याइफा थौनी थौरम अदुदा सीनियर आर्टिस्ट हौबम इमोना अथोइबा मिथुंगलेन सकनाइरबा लीलारोय युमलेम्बम गौरदास ना थौरम मपु अदुगा AIR इम्फाल की अप्रूव सिंगर उसाम निर्जित कुमार अमसुंग इमेज जर्नल की रंजन सलामना अखनबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखि पाउगी मरथना अतेम ब्रेक अमा मुक लोमिनसी
lamjingba group na manipur da lairiba assembly constituency humphudagi mathauda pukning changba public relationship executive post ki miyoi amamam lawjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobiro at 131944063 amukasu at 131944063 aikoi address lamjingba group Rims Road Imphal phone number at 131944063 Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent. The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on Lamjingba Times of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner Rs 1 lakh, first runners-up Rs 80,000, second runners-up Rs 50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. Manipur gi ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyam gi seba da leizari apamba service khanbiu economy rate ₹15 per kilometer, standard rate ₹25 per kilometer, luxury rate ₹55 per kilometer. Manipur gi district singi maruaina Mau, Senapati, Ukhrul, Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari. Hena kupamarol gi dama contact tobiro 1800 1027 959 amadi 8794613154. Aikhogi website www.lamjingbacap.com. Break ki matungna mayamo muka hana taram nokchari makhataba pau pizari ngasi Prime Minister Narendra Modi na Bihar amasung Jharkhand da tongan ba chawkha thorangi project kaya hogdokadawri mahakna lupa crore lising kuntra humdoi changgadaba tongan ba project kaya Barauni amasung Begusarai district singda sangabaga loinana urep uyung tamgani Modi na lupa crore lising tara humdoi chahum humfutara taruk changba Patna Metro Rail project ki urep uyung su tamgadawri Prime Minister na Haksel Education, Water Supply amadi Sanitation ga mari lainaba project singsu maikhum hangdokani. Mahakna Hazaribagh, Dumka, Palamu amasung Jamshedpur da tongan ba famung chama chanba hospital mari lingnabagi urep uyungsu tamgani. Prime Minister na makhata na Hazaribagh ta Center for Tribal Studies, Acharya Vinova Bhave University sanabagi urep uyungsu tamgadawri. Mahakna Laumi Singna inam gi makhada mobile phone leiba yahangadawriba BBT scheme hogdokpa oina khangatlaba beneficiary singda check singsu yenthokadawri Pulwama terror attack ta laikhidraba jawan singi aroiba mathau mangam makhoi gi pongnafam lamdamda pangthok lunaba ngasi leiba kasina ikai khumnaba utpaga loinana aroiba bidai pikre Laikhidraba singi mafamda Union Minister kaya luchingba kaya amadi tongan ba sinfamda leiba miyoi kaya nasu aroiba bidai pikhi Border Area Development Fund gi makhada Jammu amasung Kashmir gi hek mangthangda New Delhi na khwaidagi chawna fund thadaba oina ngasi center na Arunachal Pradesh ta pigadaba senfam thadokre Englishing ani tara nipanda tongan ba leibak singa ngamkhai lonaba Punna state tareta apunba lupa crore lising amaga chama thadaba leire Arunachal Pradesh na lupa crore chamaga yankhai mari dasmit ama mari fangli Center na state government singi khuthangda border area development program paikhatuna lakli Hai ribasi Arunachal Pradesh Bihar Gujarat Himachal Pradesh Jammu amasung Kashmir Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Punjab Rajasthan Sikkim Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand amasung West Bengal gi yauna puna border district chamaga taramathoi da leiba border block chahum marifu tara tarukta paikhatpani hairi SkyMed weather report ki matung ena Bharat ki awang nongpok ki tongan ma mafam kaya da akhak araw ga loinana nong churaba yai hairi Manipur Nagaland Mizoram amadi Tripura dadi
अपाब नोंग खिकलब याई अरुणाचल प्रदेश आसाम की नोंगचुक थंब सरुक खरा अमदी नागालैंड की अवांग थंबदा लैबा मफम खरादा लेन यावब नोंग चूरब याई हाइरी लाकलिबा पुंग निफु निपान असिदा अखाक अराव यावब नोंग मखा ताना चूरब याई हाइनसु स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ना फोंदोकली रिपोर्ट असिना मखा ताना हाई मफम खराददी अयु अंगनबदा लैचिन थागनी अमदी अयुक नुंगथिलदना इंगनी अमरोमदना अवांग नोंगपोक की नुमिदांगी मतमदा टेम्परेचर की चांग वांखलकनी हाइरी इंडिया अमदी चाइना की मरक्ता ngमखैगी उमखतनबा अदु खरा फगलकपगा लोइनना नागा लालहौबा अमदी इंडिया गवर्नमेंट का चथरिबा पॉलिटिकल डायलॉग असि अफब फल लाकलगनी हाइना इंडियन आर्मी ने थाजबा थमली GOC इंचार्ज ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MM नवरन न फोंदोखिबदा हौजिक लालहौबगी इरांग लाक्सिनबा ngमबगा लोइरोइनना फिबम सुफगलकलगनी हाइबगी थाजबा लेरे हाइरी एनेशियन IM अमदी नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप की मरक्ता चथरिबा वारी सानबगी थबक असि खुमांग चौसिनबगी थाकता लेरे हाइनसु महाकना फोंदोखे महाकना मखा ताना हाइखि कांग्योना लुचिंगबा एनेशियन के ना हंदकता NNPGS की वर्किंग कमिटी दा याउखिबा सिना शांति की खोंगथांग असि सरुक ओइरे ताकपनी लोइनना इंडिया अमसुंग चाइना की मिलिटरी अनी की मरक्ता चथबा वारी वताई तौबगी थबकसु फिबम फगलकली हाइना महाकना मखा ताखि काश्मीर की पुलवामा अटैक लाइखिद्रबा जवान सिंगी इमुंग मनुंग सिंगदा सॉलिडारिटी उतपगा लोइनना अटैक असिबु कंडेम तौबा ओइना कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ना हयेंग फेब्रुआरी की तांग 19 दा लैबाक सिनबा थोंगना स्ट्राइक तौबगा लोइनना ललोल इतिकी मफम पुमनमक थोंगलोनबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी ngasi phone kiba pauche singda kari maru ibu pau yaw kibage habidu mayam punna midyang taminasi Sangai Express Citizenship Amendment Bill da Manpack Park sana khana naina dauri khongjang sumakha chathadauri Chief Minister na mateng gi thaja firakle District pumna makta expenditure monitoring team sing semna bakhangan khre Pogna firm Manpack ki review meeting na khongjang makha ta na changsinaba lebna khre notification kakta dhanaba Chief Minister da taksin khre Police na masat ki advisor fa bagi maram phongdoragli Mahiroi lup taruk nadi Masad ki advisor condition yaudana thadongnaba demand tauri Dr. Paulinda Excellence Award khusin nakre State Assembly gi budget mifam February kundagi Mastera mathoi fawa pangthoklagani RK Singha jitta lupa koti ama yawa Tagore Award lanthoklagani Naharol gi thaudang Citizenship Amendment Bill ga manaba MHA gi notification cancel taungnaba Manpack na Chief Minister da taksin kre Manpack na sangsin ba khongdang singda mateng pangani haibagi thaja pirakre Dilip Kumar Sitting tara humdoi khakta leigadaba State Assembly gi budget session February kundagi March 9 fawa chatharagani Sarkar na parza gi ihul khang na thabak tawbada Congress na saufam thokte Thoksom beyond seditious oiba wangang sing sijina khibagi damak faga khibani ASP Huyen Lan Pau Hotel singdagi Nepal gi nupa nupi samagata taret faga khibagi case sing Nepal embassy gi mute sing thunglare khusin nakragani Human trafficking da chenaba mari judicial custody remand lawkre Sitting tara mari laigadaba budget session February kundagi hauragani Sana Laibag Citizenship Amendment Bill gi matangda makhata na khongjang changsin khinaba Manpack na ware blawkre SSA RMSA gi oza singi khongjang class 10 12 ki exam saruyadana ba ware blawkre Social media da irang thokpa yaba wafam thagat pagi Masad ki ex president Fabani Police Chief Minister na yetpadagi Citizenship Amendment Bill table tawkhidabani ETL Express Manpack review meeting pangthok tuna ware mari lawkre Manipur People's Protection Bill lisingani tara nipan SNPV naba political party tarma thoina makhata na center da taksilugadawri wakai ngangbagi fabani Manipur Police Iraibak khongtang khudingmakta leingak thugairaga Congress na leingak semnaba hotnai BJP Citizenship Amendment Bill gi mayokta khongjang pak sana chaksinaba ware lawkre yelhomi kannaba khongjang da leingak na mateng pangani Masad ki advisor pung kunmari gi manungda thadokadabani Manipur People's Bill ayaba pinaba taksin gadawri Loisilakpada maru oiba paw muka hanna pizari Airport yauna border area singda ahenba cheksin thorang laukhatnaba yathang pikre haina Chief Minister N Biren na phongdokre
पुलिस ना मैनपैक के खोंजंग लोई सिंह फागत पहौरकले वांगजिंग द नेशनल हाईवे 102 थिंखरे पुलवामा टेरर अटैक यानिंगदब फोंगदोक्तुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना वाकन मिफम चथखरे अमदी लाइरबगी पनखै मखादा लैबा इमुंग कया लैंगा कियाना लायेंगी खुदोंचाबा अमता फंगदना ngasisu wana punsi lenba thengnari Hausuki wainadi matang asida Manipuri Paulo Sinjare Paumiyang tabiriba mayam puno magpu ASHAPRIYA na mukhana khurumjari